U Centru kulturnih zbivanja Ribnica u Podgorici Nikola Đuričko sa svojim bendom Johnny Midnight Trio održao je prvi nastup. U nastavku pogledajte dio atmosfere, ali i šta je Nikola Đuričko kazao za Montenegro magazinu nakon svirke. Naučit ću da ćutim kad nemam šta da kažem. Majke, živjela Podgorica i svi zajedno. Hvala. Hvala. Divno, ja stvarno moram da kažem se zahvalan na Podgoričanima i Podgoričanima, svim ostalim ljudima i ovoj divnom CTZ Ribnica koji su imali sluha i milosti da zovu. Ja sam probao bolje nego ikad. Nadam se, malo je bilo tu i tamo nešto da se došrafi još, ali ovo je naš prvi nastup, mislim da će jedan početak jednog velikog vidjela. A i meni jeste, ja u Podgoricu uvijek dolazim sa osam. Čitaocima, ništa, čitajte knjige, recimo. Svi čitaoci nek čitaju knjige, tu bit pametnije.